mizo khel mual thir tu zong zong te chi bai vek ule rot pu chang te kania tun tuma hian thingsul thliat tlangwal isak vanal rot fela nen zona le chana hun garon mang le dona isaka hi Bengaluru under 18 tan halo khel to a tin Aizawl FC tan lo khel to boka mani deulo khan Odisha tan ISL khel turin asign fel le to bok ani ilo thirang kanu mingchu aral mingliani ania kapa mingchu aral rem tluanga ania chuan kapianna hi ruan tlang khua ani te tanga in khel hi tui gania chuan football hi kalu chil tak tak thun ni chu 2015 khanin ka shia I league khel tur hen ka in base phangai lo shima ma se khatianga far ka mu ha kalom em mani Alfred ahi ka ngai na ber fiam thu hi kan du tlang puya ma se fiam thu du ber ka te ju lal ro sang hi kanin lei thei lu tu ra chu wan chon min shem shin kanu le pa te om na kho ani wangin nuam ka te evema khatlang mi pui le shoi tu ten min do sakin min support evema tu lockdown te po kha na san bain permit work out thei na permit min pe a anchunga po kalom evema chuan ka kho ani wang shem shem hianin tin sul thia kho hi chen nuam ka ti pathum velania tam ve thin 2018 na siong la jong nen kanin khel a goal ka score ha kala lomber facilities Bengaluru FC hi ISL club ani wanghen facilities ahen an sang emema academy kani wanghianin an facilities thatjia hi Aizawl FC nen chuan alain thawri deuh kati mang ve to keivar ve to je hi kangai sang ber professional line kalu chil tak na I mean promote to ani wang hianin katan hian an poimo kati sing khat sang ni wan kapa hi in khel thin ani ve ka pate ne hian an in khel ve thina kapa hi ka chhun jok ma kati
ka shelo le kha ju pathian thu thu ni mai a fel ka ti em a chuan kangai sang em boka ma hian en ton tur tam tak omin ka shebok single lo in fiam na hi ka tui deuh veka ti thei lo hi ka nei vak lawa ka ti ve thei zela ma se football ti lawa hi chuan table tennis hi ka tui ve na ber ani mai defender hi ma chhon tam tak hi ka nei ve to an tha vek ama se tha han ti tur ber po ka nei lo ve ma chuan Neymar hi kangai sang em ma kangai sana chan le ka du chan chu a skill si apui ka tia chu baka a ball dribbling te le ball crossing le ama receiving hi pui ka ti wang hen Neymar hi kangai sang ka du em bu ka ni Aizol FC hian kanin kom hau vek thau na nga ma se akom ngai ber anga zong chuanin zo hera leng pui mi kan de right defender hi kom ngai ber ani in thlau khop me a chan chu I league le ISL na chu lo in thlau ve deuh top về tuần season top khan in dây pui cái này season top cả khár thấy là va abba cái chú har sat na vak cái này lo footballer cái này vang hiền football hi Asian na tling cái thì tôi em mà chuan anh công apo hiền lột tling tour chuan in pathian chỉ hi poimo katia pathian mal somtla kan nun hi apoimo engkong apo hlotling tur chuanin ra zuk le muam ri thei thila film hi angaya chuan poimo bera chuanin nu le pa thu oi le pathian tri hi apoimo katia chuan hlotling tur chuanin kan thil ti na hian teimak na le tumru na hi kan nei apoimo Shomna kan tor chang po bei dong nei lawa kan ti sam men lo thin na kan chang nge thina apoi mo bera chuanin pathian ti himal som don na ani o khati jong kha isa kan na zona le chana hun kan man le theide chu nia Instagram lama khan in lo follow lo ni chuan isa ka RLT ti khan in lo follow theu don nia mizo khel mol hi lo clear zel tur le lo subscribe zel turin ka so ma cheu